Mlaleli wami, ngaphandle kokumosha isikhathi kufuna sihlakaze inhloko nesixhanti phakathi kwale nkulumo kaZimdollar noBheki Cele. Silalele masayidonke siphinde futhi siyihlaziye ngendlela ehlelekile. Ngalawo mazwi wami ngivumele mlaleli wami singene kwinkulumo kaZimdollar owayekade eyithule ekuqaleni ekhuluma ngesehlo esasehlele unkululeko womkhizo. Khumbula ukuthi unkululeko womkhizo insizwa eyadutshulelwa ezimbali eyayekade ibizwa ngesigebengu kuthiwa-ke bewumgulukudu wesigebengu kanti nabantu eRichards Bay bebephila nzima ngayo. uZimdollar yena waseveza uvo lakhe ukuthi ingxenye yabanye basuke bengonile kungani benganikezwe ithuba beyikhulumela noma beboshwe ebese kuyima kuthethwa khona amacala because phela umuntu meboshiwe la kuthethwa khona icala. So why bengaboshwa umuntu mangabe setholakala ama-NIU according to my side ngoba kuyaziwa ukuthi bayadubula or what kufanele bambambe umuntu at least ngoba iphoyisana nemvume yokudubula umuntu limdubule inephathi ukuthi akakwazi ukuthi abaleke bese yahamba yoboshwa ayichazele yena ukuthi kwenzakalani umfazi sebephethe yabo. Kodwa angifuni ukungena kakhulu ey'ntweni zomthetho ngane zakwethu. Asilalele inkulumo kaZimdollar, silalele kaBheki Cele bese siyayihlaziya futhi ukuthi uZimdollar ngabe unalo yini icala noma akanalo kule nkulumo yakhe owayeyithula. Ngenhlanhla bathi bebadubula ngenhlanhla bajikela iphoyisa lalikhona laba ufakazi westate lasho ukuthi bambulale kanjani bahamba bawusicingaphi isigamu bamphathisa bathi bebadubula ngoba kuthiwa khona ukukhuluma amaphoyisa ufunda statement esibhalwe yiwona amaphoyisa kodwa akekho ufakazi osalayo asho ukuthi ngempela kuba nje ukuthi amaphoyisa seshilo sekuphelile umphakathi uzokwazi ukuthi nje babulele nje igebengu ebeyibadubula kodwa ubufakazi balokho abekho la ukuze bayikhulumele ukuthi besidutshulwa kanje kwase kuba nje. Umbuzo wami uthi aphenywa nini IPD ikhona kubuya nini kuzona umsakazweni ukuthi IPD iphenyile yathola ukuthi lamaphoyisa lawa enze kanje enze kahle kubonakala cha hayibulela ngempela ke bekuzigebengu noma basukela baboshwa nini ngamacala bawenzayo bona ubugebengu obuhleliwe lokho kukhulunywa ngawo obushanelwayo mabenziwa amaphoyisa buseshwa nini kukhulunywa nini ngabo obusuke benzile yindaba igebengu njalo kufanele zidutshulwe-ke zibulawe zinganikezwe ithuba lokuthi ziyiphendulele kwenze kanjani lokhu. Mina ngibhlungu ngoba lolu daba lolu liyangithinta ngoba mina nginabafowethu abahlanu abaphansi emhlabathini abaphoyisa athaye badubula kodwa kunamuntu ophenyayo mesenzile nje amaphoyisa adubula kusuke sekwanele. Kukhulunywa nini iNingizimu Afrika? Ngikhuluma ngesikhamuzi saseNingizimu Afrika ukuthi kukhulunywa nini ngokuthi kuphenywe ngokusemthethweni ukuthi ngempela ngoba kuthiwa uyamaniswa akushiyo ukuthi usuyenzile into akushiyo ukuthi usuyenzile uyamaniswa kuqoqwa nini ufakazi ukuthi icala seliphelile njengoba bebeyamaniswa nje sebebulewe sekuphelile ngeke kusaphinde kuphenywe sekushameliwe banikezwa nini ithuba abantu unikezwa nini umphakathi le mndeni sukufelwe zihlobo zawo ngiyikhalisa nale kuthiwa bayamaniswa nokuthi bayabulala ngisho ukuthi kuhle ukuthi bayabulala kodwa akufanele ukuthi kube nokubonakala amaphoyisa NIU sifiso ayasatshwa ayaziwa ngeke mina kaBhawuma engena la studio uqhamukweni wadubula ngeke ngiyafakaza ngami nangegazi lami ngeke wadubule ngoba ayasatshiswa futhi ayasatshwa futhi ayaziwa. Ngibuzela umphakathi nje waseNingizimu Afrika ukuthi lawo lezingane ezibulawayo ekuthiwa ziyamaniswa njalo kwenzeke kuze kube igabe eziningi kuthiwa ziyamaniswa zikhulunyelwa nini zona iIPD ikhulumela nini? Ngibuza lokho nje phela. Sithemba ukuthi abantu ekumele ngabe balalele ngalesi sikhathi balalele ngempela futhi bazokwazi ukuthi basisize ngeimpendulo noma mhlawumbe bafike nabo bayikhulumele endleleni ngicabanga izona ezizoba right ukuthi kukhulunywe udaba olufana nalo lo. Into esolisayo sifisa ukuthi banesizathu esisodwa njalo mabedubula abantu bababulala banesizathu esisodwa njalo bebadubula badutshululani bona njalo nje badutshula bafika abantu beyihlalele endlini bebadubula njalo abantu bebadubula ngobani asizona izingane siNingizimu Afrika siyabona ukuthi instruction ikhona ekhishiwe ukuthi akubulawa abantu kugcine kufa nabantu abangenacala. Lwami ngithemba usekhona. Subscribe
ngicela ukuthi ulike-ke manje umlaleli wami, yabo. So singena kwinkulumo kaBheki Cele manje. Before singena kwinkulumo kaBheki Cele, ngifisa ukuzwa kuwena ukuthi uyaneliseka yini indlela uZimdollar akhuluma ngayo noma indlela achaza ngayo, wena iyakunelisa yini uma-ke eyihlakaza lento ngendlela ayihlakaza ngayo? Bese uyangitshela ukuthi okay, ekhulumeni kaZimdollar icala likuphi ngaphandle kokuthi ukhuluma eredweni national, ngoba kuthiwa national, yabo, ngaphandle kokuthi ukhuluma kwi-national asset. Yini enya wrong ngayo? Ngoba wonke umuntu eSouth Africa if a public figure angayikhulumela ngendlela athanda ngayo ku-social media yakhe, yabo. Njengoba nongizwe kusathethwa namanje icala lokuthi wakhuluma ku-social media yakhe, then abaka SABC nabakaba ibona abayizela kubona njengamanje, njengoba uZimdollar eblenyela ukuthi-ke wakhuluma Okhosini FM. Ngiyafisa ukuthi ngizokona mlaleli wami ukuthi wena uthini ngalolu daba. Icala kaZimdollar ngabe ukhuluma Okhosini FM? Cha, mawuthi isihloko sasimayelana nalolo daba ngalelo langa akekho wrong, ngoba wayinikeza ithuba lokuthi akhulume. Mina ngokwami ngimthole ngenalo icala mayelana nalolu daba. Asingene kwinkulumo kaBheki Cele la khona beveza ukuthi uZimdollar uyena owayehlisa isithunzi samaphoyisa, uyena futhi owenza ukuthi amaphoyisa angahlonipheki, njengoba-ke bekushone ilunga le-NIU laphana-ke eThekwini, KwaZulu Natal. Kwanentombazane nje lathi uZimdollar wakhonkotha into ayithandayo. This is a call of somebody who works for SABC, ememeza kwa SABC, and these are the results ukuthi ningasathi. Jabu, she made a call. Ngiyathemba umlalelo wami uyayizwa inkulumo kaBheki Cele la khona ecacisa ukuthi-ke nawo ama-result okuthi-ke ama-NIU angahlonishwa. Ngiyafisa ukuthi ngizovula umlalelo wami laphana kwi-comment section. Ngabe-ke wena uyibona kanjani le ndaba? Ngabe uyizwa kanjani indaba-ke kaBheki Cele noZimdollar, njengoba esho ukuthi uyafisa ukuthi ezwe ku-SABC ukuthi uthatha ziphi inyathelo ngoZimdollar? Engingazi ukuthi-ke ngempela inhloso kaBheki Cele ukuthi uZimdollar axoshwe noma ukuthi athole isijezo, ngoba-ke akanayo into ephathekayo edala ukuthi angaboshwa. Ngane zakwethu, unalo yini icala uZimdollar? Yebo noma cha? Mlaleli wami, ngivumele ngibambe le video. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment. Okhuluna konke umsubscribe ayikho imali kahambayo, like ayikho imali kahambayo, comment ayikho imali kahambayo. So senze ukuthi nje sikwazi ukuthi siphinde sibonane nangelinye ilanga. Mlaleli wami, ngivumele ngibambe le video, ngibambe kwi-video elandelayo. Kwamanje sisibambela isiqeshana danko. Sebethi bayadutshulwa, okusho ukuthi was giving an order ukuthi idutshulwe. Akajabuleke uZimdollar ukuthi idutshulwe enayiyo. Jabu, she made a call, and this is it. And this is it. And then I SABC ukuthi nawe show umncinyana engani likhona artist lakho uma legend laphana eshow. Ngabe umculo wakho ukakawuzwa? Phuthuma lapha enkundleni zokuxhumana uthi ma legend, lapho khona ke uzothola umculo wakho. Hlangane khona epagini lama legend SA.